Kublai sibun dia pergi subscriber baru kita pergi ke video jangan kasih teh. Te mentah nak komen ngayoi bagi pun kita kuat bang hikai kumno ban use ya multimeter mo. Te uni multimeter. Te don kita empat nang ban use ya uni bila ban penengkam hagono korukom subuk bila ban tes ya ki AC ya ki DC ya ki resistan ya ki tiar komponen sejong elektronik pilak bantes da uni tang lada pimpat nang bantes yo uni mentangan hikaya fi ale. First of all te pidon kam yo uni we uni ki khot kitip am uni ki khot uni udai u spark prop hang ne u prop udon ubasa berboyong uni udai positif uboyong udai u negatif te ya uni pade uboyong negatif pin pin penrung hai hang ne la thok common pe hang ne hatrai du gila thok common te yau ne uboyong pin penrung hang ne hatrai du to te ne yau ne pat u positif u basau pin penrung hang no pe hang ne kidong gitliu arteli hang ne yo pi confuse te menta lada pi kwa ban penrung hang ne kemudian pindius tang une pe no square pi nang ne u shipeu ampere jong udisi mo une utliu bahajrong ude tang na kamenta une deres nang ta barok gine pin prung hang ne mo yes ngawang telada pikwa penrung hang ne pade une uprop ru pihaban hai set hang ne hi ne prop pi ne khnam phiap set hang ne te kamut phila ban yu si une prop ru hang ne ba jerong na ka menta une te menta lai no tang une kamut phin si hang ne te baro kine nang ne ka dei ba hang ne mo te menta ngan off wa yu ne prop kum to te menta ngan batai swa ya phi bo pe une ulang pi nang ne kilek kum to ki krm une udayu AC supply mo bantes ya ke AC uday une AC mo kiker pej une uwi gitu mo bulb te une usain jong AC mo kumta dengan hirang ne hapo pe hang ne pada usain de kum to usain da kum boy ugi ai kum to dash dot a kemud ampere mo ya ke ampere jong ke DC pila bantes hang ne mo te hang ne pada shipeu ampere jong ke DC uba shipeu ampere hapo pila bantes hang ne da ka bab hibu ya uprof hang ne hajrong kumto mo to mulai pe nginwan pat hau ne mo pe une ki ker kumto seto am te hang ne ki tho HFE H kebut kumno hybrid F kemud forward E kemud emitter mo une u hybrid forward emitter mo une pinter sia uai pe une udai nang benta bante sia une mo tongan sabatai hadin te une pade ki ang square wave une square wave hang ne phila aru banwat dia ka minus ka plus lada pimtip uai u minus uai u plus mo don teng ga khui kita ki jing tho pimtip phila banwat nang ne phila bantip udai u square wave ni ki khot mo te une pade u continuity une subo lada wayar jong phi udgut te pimtip pintes pinset ya une hang ne so tu ang te nang ne pade une ulan basau phi une pade ulan basau kum ne uker ya une pade kites ya u resistan so tu ang resistan te nang ne pade kiker syu kum tu hang ne kites way UDC ball mo DC voltage mo pe hang ne UDC voltage ka sign kum tu ki ai tiek kum tu minus dot de UDC hang ne AC pade usain kum tu te mentang lade ban bataya pi syap hangga function jong une multimeter te menta pade ngan batai kum no bantes ya u okay so te menta ngin yai swa step by step mo nang ne satu mo uwe te menta hang ne ki tho bi R spakbol serum pila ban set ya une multimeter hang to mo te R spakbol shaneng pade pin set hang to ha bagi tho
nhau spa san pheu bol số thu ong te haying jongi kawan ka no voltage phim tep te phin set hang ne ken hang ne mo hadin ba pila set ya une u khnam ero hang ne nhau spa san pheu bol phin sim ya une plus minus pila abantes na syadeng na siamon rukam lelei pi mentangan tes mo pi mentangan tes pi kawan ka no Arspa arpheu lada kaki rukam lelei kamut arspa arpheu mo hang ne haying jongi kawan ka voltage arspa arpheu ba sung thuong to okay tementa lada arspa bol ka flow ka current haying jong phi siapo arspa bol siapo pila ban set yu ne prop hang to sung thu to kane ka AC la de ban batai ngan batai pada sakane ka ampere mo te kemut kene ke ampere lada arspa miliampere siapo pin set hang do hang ne lada hang ne ar peu miliampere pin set hang tu mo lada ar peu miliampere sejrong pin set hang tu ar hajar suang te bante sione pade ngam don tier te yaune rukan bante sam don tier nang ta pade ngin here how ne usipeu ampere jong DC ne mo te kabaharum kabahapo usipeu ampere phila ban set yaune upro phangne phin tes yaune mo kino gitier ke badai sipeu ampere jong DC sipeu ampere hapo phila ban tes phila ban set hang to nang ta ban tes daune mo te une pade kumala bataya phi ngin set no hang to ya une pade HFE kemudian hybrid forward emitter kemudian kinter siakum uneu transistor pi transistor te ya une kinter balai kita untuk ha une transistor ha baro gi radio gi te mentamo ki use une te une udan u NPN lane PNP te une ngimla ba banti NPN ne PNP ne tengin tes ha une pi lada pi set hang ne pintis ya une transistor ha kini kitliu pi tambah ngapat uni pe ulaki umlongsu nomor Bangladesh hites mo te une uladu no bat lada pi thet yo ne transistor hang turu kanom trekam nomor pa une multimeter jo nga uladu mo wasni ya kata ngapan man pisori mo pe pintip hang to pe nomor ladu kami mo lada udang bha hang ne kan bataya phi uno NPN uno PNP mo nomor multimeter jeng ladu te kanom trikam yo iyang kanom trikam luar lada ngala te untur kanom trikam te nam taga-taga pemat phi nomor bangam yo multimeter ubah bha to ya kata mlele tang ba philatip unta phila sang tu hi sates hi ya transistor jong phi mo okay to mentang ngin hir pat hang ne une ki ong square wave square wave lada set une multimeter hang to square wave hang ne phila ruban watt ya u plus lane u minus jong kitiar subuk kum ne mo subuk kum une u diode mo subuk kum ne u diode tengam tip u plus hai minus hai te mentang la set hang ne une u arrow jong une multimeter nang ta pade ngasim ya une ngabat kum to te ngasim so ya une ngan bat kum to pi galap pen i hang ne pe hang ne galap pen i pe ba minus pi tik kapan di minus kamot ba une ubasau bangabat nang ne ude minus une ubasau ngan bu hang to pe galapan i minus pi kamot une ude minus lada philap ba une ude minus subu kum bateri kum ayu te kaliang no ude boyong ude u minus bu hang to barsa tes une hang to mo te mentangin wan pat hang ne une ude u continuity pintes hang to hang ne lada pi pendai une prop hang to bar hang to snam kabib kadon kabib snam kamut kadai ka continuity kamut lada ngates ya une ru phila bantes ya une udayot mo kumno pintes ya une udayot mo phinbu nangno ro kam lelei pe kumto bat ngan ai kumto pe kawan nong te hadin ma phili i bakawan ga reading kumto hangte multimeter te kaliang uto udayot da kumto padde
bat nang tar sates biang pi kamuan dong Kamuan. kamuan kamut bau ne udayot ubiang geng sutu te lada pites nang turu kamuan pikela nang tu pites lu kamuan kamun une udayot jong pi uladu geng sutu kat na bates lu kamuan reading kamun uladu geng la sutu ang sakawai ru kajing tes kalong kumni to menta une udayot ngin bu syarut ngeladep tes mo tingin tes pat so wayar subu lada une wayar jong pi udgut hapdeng mo pimtip udgut ne pinbu hang ne ha continuity pinset yung ne umitar ha continuity bat nang tapade pintes hang to bat une prof hang to ngap kabib kamut une wayar umpat gut teh hapdeng ngap yang sisin Snawang, kabun unang wayar umpat gut hapdeng lada wayar jong pi udgut hapdeng lada pilek turu kanom sawabib kanom parbib mo Inde. subuh lada wayar jong pi uba jerong uba sipeu arpo metar uba pitan naying sapus light pimtip mo udgut ne kalai kamuan haying tip yap wayar ne im wayar ne pimtip te nang ta pade ya une uprok bu hangto bat letes kinto wayar nakmut bat nakmut mo letes nakmut bat nakmut kumto lada ubib kumta kemut udang im bat lada u nembib kumta lada sawa kumta kemut ulayap mo to la sutu ang Hai. te menta pade ngin wan sa hang ne pi pe gane galain basau kumtu pi Hai. gane galain basau kumtu te hang ne githo arspa mo ar hajar ar pheuke ar spake mo ar hajar ke sutu ang Hai. te kemun ya une pede lada ngaset hang ne ar spa ngantes ya uai hang tu ngantes kino kitiar subuh kum une resistan pi Hai. de une resistan pi une resistan pi te une pimtip rekat no oms udon mo namarkane ka jaka kadai ga oms mo bantes ya ki oms jong resistan kini jaka kini bantes ya ki oms jong resistan te une resistan pimtip kan no oms udon te nengkong first time pinbu iswa pinset iswa hang neha arspa oms bat nang tasat tes pat kumto bu na uwe prof hang ne bat kumto bat bu sa uwe hang to hang ne pi una uwe pila ban bat kumto una uwe pinam la ban bat kumto namar balai nagakti jom piru kadon ka air ma ke boarding te kamla ban ai ka reading ya pi exactly mo te menta wat jubat baru arti lagi kti kumto mo te menta to ngalabat ne uwe kumto bat mentangan tes bat une kumto pe kamwan de reading hang te pe hang ne kamwan reading namar balai une udai ubah kamhe urestan te lada kamwan kumto ngan penkiu pat ya une uprop ngan penkiu arspa hang to sutu pe hang to menne penkiu arspa sutu dengan tes biang kumto dengan tes biang ya une pe hang toro keempat one reading namar balai une udang dan kam suban penhe dengan IR peu kilo mo dengan IR peu kilo to lapoi kilo hang to mo mde suka dengan bat biang to ngantes pe kanda punyo kamun une udah ubah sikilo sutu badai sikilo pe hang to gila penmi sikilo pe pi te lada sajrong pad ar peu kilo phila ban bu hang ne mo sajrong ar peu kilo phila ban set hang to bat ar hajar kilo sajrong phila ban set hang to mo lada pimpatip bu swana try gum to lada pimpatip bu swana try gum to lada pimtip subuh hang to dan reading ta se change hang ne pintes hang to dan reading change hang to hadu ba pindalap ba udan reading hang ta pin sutu ya ka mo to la sutu ang te menta pada ya une pe une ulan kum tu pi une wi pe ka san galong kum tu une udisi kamun une udisi te ngin set menta hang no arpeu bol jong udisi mo arpeu bol jong udisi pi arpeu bol jong udisi kamun uno ubiteri ubah hapo arpeu bol subuk kum ubiteri kali ubiteri skoti ubiteri mobile uno ubiteri hapo arpeu bol pilaban set hangne
lada ubitari jong pi uba syabar naga arfe bol pila aban set to arspa bol nang tapade lada ubitari jong pi cross naga naga arspa bol pila aban set ha si hajar bol tementa ngimdon rubah si hajar bol ngimdon rubah arspa bol ubitari yang nemo tengin tes tangganuk saya pi ngin tes arfe bol ngimbu arfe bol ngimbu uni ubitari kat no bol udon baik ba 3.7 bol. Tengin tes ya une udang dap ne ula duna ne hang tu ngin set arpo bol tobat. Arpo bol ngin set u plus basau ngin ayah basau u minus ngin ayah minus. Kan no bol 1 ar bol tam 2.33 kat ba ya une pada 3.7 bol kamun ubeteri jong ula drain gen kendian. So tu. Tementang intes persauna way ubeteri. Benta une kan no bol udon. Sorry. 3.7 unir ujuhi ngentes saya une ula drain ne kumno ne ubeteri mo. Te une ngan bat kum tu basau pik prop basau pra basau bat u boyong pra boyong. Pik une 2.92 mo uneru betari ula duna kandian umpat dap chas pihak ban chas mo yo betari dengan pai pad yo ne pa uneru 3.07 une yo isu ramo hang no dan 3.7 bol ner ujuhi te hai plus ai minus ngin pai ne minus ne plus mo te yo minus ngin bu minus mo yo minus ngin bu minus kum to ya u plus pada ngin buah plus baik karena 3.10 kamu une ula full charge kenu bateri sung thuang ne ula full charge don kam raban charge tementa phila sung thu bangala bataya une multimeter kumne te ngatharai ka basa setangnya phike denum dene ka basa setangnya phike denum ban len lane ban praktis hakan ko kom pintes pe naga video jonga mo pik nak video jonga pinyo i kumno nga batai pi te sale ngai te laga pin so tho te sakali ke janga nalor kane ke bakal batai piru handengan sabatai pian laga pikili apa ka comment section mo te minta ngatharai tangkan de na ka benta ka topik jong multimeter te ya ke video ka bansawan padeng sepik pan mo daga ipat ka video bangan hikaya pi te tangkan de ka video ku boleh sibut ngi session pan akan next video juga. Alright?